Okuna basokuruza batavukanye utwo tubati bubakisha umuganda nuwo niwo natwe badusigaranye niwo baturaje nta kabati baturaje ntaki ntako nyene niko tukinga tukinjira imvura iguye iraduhonda ikatukubita n'abana igatera hariya n'amazi atembaja hariya tugahunga tuguma duhagaze. Vivre dans ces huttes en famille n'est pas toujours chose facile. Quand vient le moment où le mari et la femme doivent retrouver leur intimité, les enfants sont juste à côté. Nahindukira hariya kandi umukenyezi nkamusanga hariya kandi tuvumbagurika. Yego kweli abana nabo bagatera imigeri bikangura. Nani ngasenyigira uwezo. Umva. Ubwo biragoye biratangaje kweli. Kandi mbanjaba nka hariya mu gifaba nabo bakaryama nkino. Ariko twitwa twegerana twese. Ngiye kuvumbuka ngo nkakujya kwinyana ngo mvumbuke. Kabisa byanga. Ngabana bagatengo ndiye biratsika.